le tuan tama le alo ma le anganga pa ia. Whauta e rei whapupu ina le ao Iova ia le ma whaola. E le tuturi fo i ona taninga ia le ma whafafonga. Ai peitai o ao toa me o le anga wa whaia ma papupuni le vao o tou malo o tou atua. O ao tou ang sarafoi wa aro ai o fufonga ia te o tou. Wa ia le whafonga mai ai. Wa sau fia lele le manu na moe utufia. A wā o lea o whaifo tū ta whaitoa e pei o le awa na yutu malama. Mapua ne ia i louto mau ma louto manga. A wā o lele o fotu pule whaiva o tama. A wā o le loma le tai o tūbua. O le tātou wholaunga mai le lua sa furu matonu. Se ia pa ia le lua i Sapati o le nei tau sarafou. Lua sa furu malwha. Tani tonu le langona i le whai ngofie. Sa lutia i puanga na tātou wholaunga. Ai alea ua mapu i whakanene le nei tai au. E mua ao no whatulau. Tulau ia upa ia Samoa. A wao oe o le ao mamana. O le atunu tofi. Tulau na fo i lau whaingaro e pa ia le atua. O feoi o le tarani nei. O le whaamoe moe wataulu. O le la au o le soifu alea. Tātou te whawhetaia, ma patipatia le lofa o le atua. A wā o lea wa tātou whetaia i le manga whetau soifua. I le lofa ma le anga le lei o le tātou tapa au o le langi. Roma nātu leo le nei tai au. O le avea le leo wai vai o le toeina. E whai mafufonga tau morimori i le mamaru whamata e whio o le Matagaluega SISDAC ia wai. Whapea le sumai o le Taitai Matagaluega. Pasta le autonie Tuoomaa Sanerivi Silia. Le wharetua ma la Ianurari. Whapea foi le langa sua. A le sunga le whawhengainga. Ia Tuilimu, Seumanu, Simeona, Tuilimu. Le wharetua ma le Ianurari. E whai ai no leo. E mori atu ai. Le ao le whatalofa. Le ao le whawhengai. I le susu mai o le taitai ao le ngaruenga Samoa tuto tasi i tu e whao le neina rolangi. Pasta ala moana wiri papu le whanetua ma le aingani. Fia fo le neitai ao e whawhera yantu. I le sumai o le ao whamau. O le ngaruenga au le nanolangi. Pasta papari au mua ia feta. Masipa le wharetua ma le aingani. Whapea foi le sumai o le te oroa. Pasta ui tuanangi. Ata tanu asa. Le wharetua ma le aingani. Susui o komitia wao. I ona tulanga wharupe. Susu Taitai Matagaluega e fia.
susule pa ia mamalunga, e nofo ato, i Matagaluega e fia, o le Galuega ao al SISDAC, Samoa tutotasi. O le iatea o leo le nganga fia, e whaneo atu ai le ao whawhirai, ma le ao whatarofa, i le nei tae ao o le Sapati o le atua, o le tae ao o le manumalo, o le tae ao o le fia, o le tae ao o le oni, i le suafa manumalo, o le tātou matai o le langi, o te whapea atu ai, tā nofa lava le ainga pele o le atua. I le ngata fo i lea, o te fia fo i le nei tae ao, e whawhelo i atu, i nisi o le mamano le atunu, o lo mawhai o na mai ma maua mai, i le nei Sauniga i le nei tae ao le Sapati o le atua. O te whape atu, i a vea lo mafuta ma lo whatasi mai le nei tae ao. I le ngata sa whamanianga, i lo sumai ma lo mafuta mai, i a sa whamanianga foi i le nei tua fi au ma ngā ruenga le atua. Ro whape atu lea, ia whamanuia le atua i le nei tae ao. Ma ia maua, le au whai ngā ruenga o whiwhiria, le mau mai le atua, ia awa lava, le tawa suina o le impuwai o le soifua ma le ora. Awa le ngā lana o le nuu o le atua i le nei tae ao. O whaperea, o le tātou le sona o le nei tae ao Sapati o le atua. O le awhengai lea ma le sunga le whawhengainga. Tuilimu, Seumanu, Simeona, Tuilimu. O io le suita i tae Matagaluega Hawaii. Lea o tō fia whapitoa i le nei tae ao. O le aparwhengai ma le tātou le sona po le aoina o le whingaro le atua e ala i rana upu. O le pese whapitoa o le tātou a o sāri nei tae ao. O Saunia e whaletua i a Salin whapea le nofo ano. Mai le ekaresia po le Richard a Reupena. Ro taitaina e le sunga le whengainga i a Tuilimu, Seumanu, Simeona, Tuilimu. O le tātou LAUGA le nei Sapati. Lea o Sauniga matapenaina. E lana uona Taitai Matagaluega. Pasta le antongie Tootoomaa Sanerivi Silia. O ia leo le atulai ma Sanerivi. Ia wā le nuu whiwhiria o le atua. Ina ia Sauniga matapenaina. Ia le ngata o whiau ma ngā ruenga o walawina ai tātou. Ai aro tātou whamoe moe i le langi ma le ona e whaongau. O le viinga o le atua, po le pese whapitoa fo i leo le tātou LAUGA. Ua Sauniga matapenaina, e le taitai o le Preston, SISDAC, Hawaii. Le whaletua loto le lei ili maleota. Ia whaparuia tele le tua le nei tae au. E ala i lau whafonga ili whiau whiwhiria le tua. O te manatu o la wanori lei fuori nei. E momoli atua ina nganga whawhutai ma nganga whamalo. Ia ro mwhai foi o na maua le nei Matagaluega. Ia le nei foi awanoa whaaro, o se awanoa le au maua,
I le nei sapati mua o le nei ua e tausanga. I le mawhai o na tumai na manoa ia mātou te au na tuai le tātou ngā ruenga wao. Ia e ala le tapera ina o le nei Sauniga whakatoa. Ia mo le nei Sapati. Ia e ale mai mo mai. Ia le tātou ngā ruenga wao. Ia e mai se foi o Samoa wao i tu e whao le nei ronangi. Ia whamanuia tele le atua le nei tae ao. O rau Saunia le tātou tāna. Lo mātou tamae o le langi. O le mātou sauni, mātou te whanongo, pe se aro whirangaro le nei tae ao. O no mātou wala au lea nganga pa iaia whio mai. Se e whatumuina, whirangaro ma whamoe moe o lo nuu ma lo ainga. Ma ia saunia i mātou, mātou te whanongo i lau a whionga e whorwhoreina. Ia le ngata o le ao mai, a ia whangaina i o mātou o nganga. Saunia i mātou mo ngā ruenga wa e tuina mai o mātou nima. A ia siri ia maua le whamoe moe le langi ma le ona e whaurumau. O manuia ia o ono whiwhiria le nei tai au. E tau wala mai ai ro whingana. Vi ia o e Jesu e whaurumau lawa. Amen e ma amen.
talo mo le tātou le sona ni tai au i po le whenau o le tua. Lo mātou ta mai le o fiu le langi, mātou te whamanuina lo suafa e whamavau, wa o lo lofa o sidi lea i le ola. Mātou mori mawina fo i au vāvenga le ni tai au lo Sapati. Whai ona e toi taitai mai le soifua o lau ngā nuenga o ao mo na mātou bola. Mātou whātau nuina i Sauniga tau i lo māno. Ne tai au mātou tala lo ia Sauniga o le au sā. La mātou sue lau fionga le a mātou whaitau e ala i le sona le tai au. Mātou whātangisia le whai au a Silia nganga sae fio mai. Se e tatala fina ngalo lau ngā nuenga o ao mo mātou loto. Whau whale le fionga lau fio. O ngāo fionga e a wao, e a wai, e whātou, e whāpoto ai mātou. Ina iau mātou saunia o le ngātou ngā nuenga le uma. Aore nā tai au ma le whaue moe. Whau, le whaitau, ma le whaafonga alo mātou nu. Iai whau mana lau fio. Pe so soani mai lau me whai ngā nuenga e vai ma le whatau waa. Ia whaatumuina i le tumu e atoa mai ate oe. Aua le forofolaina o lau whingano. Ma futa mai lau mana, taitai mai lau fio i le amataino le nei le sona. Se ia o lava i le whai wina. Fo i le vi inga i ate oe. Whamanuia i lau nu o whai le whaangaina le nei ala ata. E mai moa mai ai, ma sila mai ai, ma whaafonga mai ai. Au fola ina la fionga ni Sapati. Fa mangalo mātou leu, fa taitele Yesu i lau whaafonga mai. Bi ia lo suafa mamana i le langi e whaavavau e whaavulawa. Amene. E iai le mau e le whiau le sona le ni tai au. Ile nei vai tau o te soifua ma tātou molai. E tusa o le vai taimi o tātou iai, e whaapea wha le mafufau, wa tātou iai i vai taimi vai, po taimi o le unga, o le whiau o le toi tūlā wa e sila fia ma o iloa. Ai au mai foi le tua le whiau o le taimi, o le mafu anga ina ia saunia o e mafu. Ia ua nei whaate ia oi meo le atulai mai i taimi whai. Ma whangale au mai le tuala na whionga pa ia e a wao ma toi whaamanatu mai ai. Ia tā oso ma tā pena oi mau e maisi o ngā nuenga o au. I le aso toi whio whaalua mai ai lo tātua li whaola. O le sona na po le whiau le tua le tai au nei. E aunga lawa i le ngāngu pa ia. Ai se a le tua le ngang pa ia. Mo foi le tātou. E toi pau lea o le sosoani. A o luti mai fita o whaingata o meo le atu lai mai. Toi pau lea SISDAC worldwide lo tātou sosoani. O le ngang pa ia. Le persona rona tono le ai ngā tua. Le tua roa fio le langi, Yesu na fio mais, fia ngai man Simeona, ma liu tu e tu man manoa fio le langi. Ai no feta lai Yesu i le fio pa ia le tua, e anu ai au ina mai le sosfani. Le ngang pa ia. O le ngang pa ia la, le wani la lo langi. O le so ta inga o oe, ma le ngang pa ia, o hang ma le ngang pa ia. O le mafuanga leo a mai le tua le whiau e ala le sona le nei Sapati le aingo le tua. E mana o mia e tātou le ngang pa ia. E eina le mau e te tala e le whiau le tua, li ane suko le ono mama asani. E pero kwa e au ngāre toi au mai le tua o whiau. E toi whawhana, e toi whaamanatu. Au wā lava lau Sauniga. Ioane suko le ono, ioane evangelia, pai koe fito le upa pere mau. Ai peitai au.
O le upumoni lava o te whai atuai a te outou. E au ngai a te outou pea ngor ese. Awa a whai o te leo ese. E le mali umai le psoaswani a te outou. Ai a whai o te anu. O te awina mai o ia i a te outou. Ida wa umar, wala te umar misiona Yesu le atu e fiu le langi. Ana ia feta lailo na au so. E au ngaro na awale a fiu ese Yesu e le awina mai le psoaswani. A fa mai fa i po sumar tonu, fa matara fa hopa le talainga Yesu fa po sumar tonu, Ioane lama le sumar le ono fa po sumar tonu. Mai ai amali umai o ia. O ai ia, le ngapa ia. O le nganga le tupu mai ai le upumoni. E tai e ia ia te outou i upumoni uma. Awa e le tau tarafua ia na o ia. A o mea uma e whaalongo iai o ia. E tau tala i rafa. Ma whaailoa mai a te outou mea e o mai. Vai o tau tātu le ngaru e ngāo. Le tā ua le toi wha manatu mai o le whiau le atua le nei tai au. E mana o mia tātou SISDAC worldwide. Le ngangu pa ia. Le lai wha matala mai Yesu le tā ua. Pe a fio ese e au na mai le ngangu pa ia. Te le o le au ngāo le ngangu pa ia mo e mahu me ngāru e ngāo au. Ai mai se le au wha fonga le nei tai au o Sapati o le atua. A mai ai le atua le whiau. Fa mai o le ngana pa ia e tupu mai ai le upumoni. Fa mai na te tai tātou i upumoni uma. Wa wai tātou le tā ua i o le ngana pa ia. Tele ma tele tau whasise. O le ilonga se Failauga te whaafufonga e nei wai taimi. Tele a onga o sau. Au le tā ua le au mai ngana pa ia te tātou. Fa mai e tai o e maa. Mari ngā ruenga o au i upu moni uma. O le ngata e tai upu moni. E whamai e le tau tarafua. Ai nā te whaailoa mai i a te oe maa mea o le ao o mai. O le tāua le o mana o mia o tātou le ngapa ia. Si whio tōu tātou manu e lua mea e ese mamawhai o mawhau. Ia jaua ia o le tangata au auna. Ma tangata whaatakitani. O le mea mua o te lei loa po le are taimi e ta puni ai le rofa tū noa o Yesu i lunga o whonga i lea. Ai e ta puni i fo le rofa tū noa a o tū sia i api le ora o api le langi o i ai lo pa moe moe. A o le mea po le o te lei loa po le are taimi e ta puni ai le rofa tū noa. O le vaenga le lua o te lei loa po le alaso o te oti ai. E whamaita vita o lea tua te sila fia aso o ruola, te sila fia lea o whai o aso o toi o ruola. O te reola po a wheo te oti ai. Ai o wati i fo, o tu sia fo i api o le langi. Wai aino ta wha moe moe. A o whi aula lea tua le tai aula nei ma lea ngangu pa ia lewa o mai lea tua. Po le persona lo rotolo a inga tua. E mana o mia e oe mau le sosoani. Aisea. To e pau leo tātou sosoani. E leo te whai ngō fia i tu asa o tātou iai. Tele ma tele walo anga tu spa ia o whaatau nuina. E eile walo anga le whaalinga suma le tonu e silfia. O loo ngā lue nei le mea lilo o le manwhi ai. Ma lona whaatangata ma le whaamanuina o le tuna whono. E te loo o le ngā lue ngāwa. O le tāua nā o le iati oi o le ngampa ia. Ea, pa mai nā te whaailoa mai mea o le ahao o mai. That's why we need the Holy Spirit. Mai lo le au tua le whiau le nei Sapati. Sapati mua o le nei tau sanga. Ai wa au mai e le tua le whiau e ala mai le sona. SISDAC worldwide. Ai mai se oero e sila mai mai whaafonga mai. Ma tātou umare nei Sapati, tātou te mana umia le sosoani.
Oilea, olea nganga pa ia. Tato cuma mia no soswani la dengan wenga. Dengan wenga dengan pa ia ni tau saka. We need the helper. We need the Holy Spirit. Nanti fai loa maya oema mea le awa. Ona era pa Silia cuma tala ino le sona jau ni por au le tua. Yesu fa pe fera ona ya te tatou le ang pa ia. E fa pe pe ona tatou mau le ang pa ia. Fa pe fera. Tali ala Yesu le luka le no sumar fa me fa super ipa. Mar fa ko lima super job. Ino le afio Yesu le langi. A ora le promisi le na fa na so. Fa ipa. Mai fa auta foi. O te au ina mai a te o tau le na fola ina e lok tama. A ia o tau no nofo le aia Jerusalema. Se ia maua o tau le mana mai lunga. Fa tono Yesu lona au soo. E no nofo pe Jerusalema. Awane yo e aver fe au ai no nofo. Ai se ai nofo mai e no nofo matatano se ia maua. Se ia maua le mana mai lunga. A whamata koe lima sumara tolu, sai le malu I la tau e lea unoa. O la tau vivi ma whaafetai atu I lea tua. Amen. Whapewhela na maua ta tau le langu pai, ale na whai e suna uso. Le ato la uso, le ato oe maha ure nei Sapati ma le nei tai hao. Au pasiri le tai hao nei, Whapewhela ta tau maua le langu pai, le utalai e suna uso. Don't go, but pray. How long they pray? La le ume ta talawai, until that's the key. Se iyo tau maua le mana mai lunga, and then go. Si la fia Yesu e mana o mia au so le bawa po le mana o le ngang pa ia. Ina yung mawhai na lang to oi avel fi au. A whamata koe lima tonu. Sai le maru ina to e leo no. La la to mele whai. O la to vivi ma whaafetai. Wa o mai Yesu. Wa tau mai Yesu. Wha te inga ma whaonga. SISDAC worldwide. E ma fua da maua da ngapa ia tatou. Mai o le nofo le malu e pepese ma tatalo. La le ume talo ai. Se ina tō maua le mana mai lunga. Le polo misi Yesu le soswani le mana umia ngā ruenga wao oe ma o tai au nei. Au a mata nei tau sanga le Failauga o le ngā tau ngā ruenga le tua. Au loa inga au oe le tangata tai tō tasi. Keep praying te talo e le au noa. Bibi. Se io tato maua le mana mai lua. Ngā ruenga mtau pe lua whamatala I e le atua. Le mafuanga tato te maua ele ngang pa ia. Mau masani ngā ruenga lua vai po mua e wha. Wo foi la so Pentecosto sa ila to umalawa I le mea tasi ma le loto nga tasi. Ona wha pua sei mai leo le atu. Le langi. Ta lili mai le langi, peise I o le matangi o tele mai. Ua tupu mai le whare sa la tau no nofo ai. Ua iloa foi e la tau o laulau whaiva hafi peise I o le afi ua vaivaina. Ua nofo I o la tau runga taito tas. Ua whaatutumuina foi la tau uma I le ngang pa ia. Ua afu ai o na tau tale ngane ese. Peo na fo ina mai le nganga o le ngana ia te lato. Le foto tau ma tuso ngan wenga la apostolo le mafu anga na lato mau ai le ngang ia. Pe ta ua e tuso pa ia o le wanga mua I le aso Pentecosto. Pa pe fio na lato maua. Pa mai na lato I le mea tasi. Ma le loto ngatasi. O lana to mele fai, whamai o lo talo ma pepese I le mea tasi, ma le loto ngatasi.
Whāpua se'i o na pa u mai o le ta alili mai o le leo mai le langi. Peise I o lau whai wafi o ui lunga lau apostolo. Ai whape whiona ngā tō maua. O le loto e tasi. O le whiau whoina le a mai mo ngā nuenga o au. Ta whewhe I se ngā nuenga o au. Ai le loto e tasi ma le manato e tasi. Ta whewhe I se matanga nuenga. Le loto e tasi ta ngato le matanga nuenga. E ta talo pa tasi I le mea tasi. Ta whewhe I se local church por e karesia. E le mea tasi, ma le loto e tasi, ma le manato e tasi, e ta talo pa tasi. Ta whewhe, lo nge te le karesia le pasasa le lau lo whi wafi lungo le karesia. Awa fo lo se le sila mai le langi wa tasi le manato, tasi le loto, I le mea tasi. Ai pa u mai loa. Mana ngau pa I whamele mau ua wha tumuina. Ngā ruenga o au le nei Sapati. Lau matanga ruenga, lau e kānesia, lou a inga. Wa mata le nei tausanga ma le nei Sapati ai toi a mai e le atua le whiau e wha manatu ia oi ma. Le ngau pa ia. Ea, e so soani. I lau savalinga. Malau fo launga I le nei tausanga wa matai. O ngā ruenga la wale rua ar whai koe wha rua. Ma le whāsku le ono. Ua tu mau peila a toi mata upora wa apostolo ma le mafuta whātas. Whaono. Ua la tono nofo pea ma le loto ngatasi e maru le aso ma le aso. O le ata lea mai I, o le mea lea o le loto ngatasi. O le mafuta whātasi unity. One mind. Fia tele le ngang pa ia. Sila melang o matua tasi ale loto le e karesia. Wa tasi le manato le matanga wenga e tu whātasi o pongi. Le porkalame le matanga wenga ma ngan wenga wa. Aya no ainga. Aya oe taitotas. Mumul manato e tasi. Ele ai se pe aina I o le karesia. Ele ai fa pe fo resi e sili resi no resi. Ti o taua e lupo la apostolo Paulo. Mai o tu manato e sili nisi umma ia tia. Le ato le loto fa maulalo e pa ua I le angang pa ia. Mari manato e tasi. Mai ele tua. Au le ninja au wa pe fio na mau le pa ia. Te talo ele o no. Vivi mo fa pitai I le loto e tas. Le manato e tas. Fi nau e fa tas. Ngai yo ye le ngang pa ia. E man mau le tu ne fa popol va mo e se tau. Mo pe te lima fa I o no. Mai o le mele ia wha ma o lalo ai o tau I lalo le ao ma nosi o le atua. Sauro mara ina ia. The purpose is mai ina ia wha mawarunga ina o tau e ia. Wha mawarunga ina ai. Yesu. Iona po e ta tau ai. Nā o te ngata e loto ma o lalo. E wha o ngā le atua lo soifua. When you humble yourself under the mighty hand of God. So mai ona wha mawarunga ina. O le ruinga fo ina lea SISDAC ni taia. A whiti whina ngaro e wha ngā oe le ngang pa ia. Ma nofo le ngang pa ia ti oe le so swani. Wha mawaralo lo loto. A mata le ni tau sanga se a matanga fo. A whai o Failesona e wha mawarunga le loto. Le wa mai au le tai au le nei. Ai manau ia ti oe le ngang pa ia. Wha mawaralo lo loto. Aisha, e te e o le atua I tangata ai whamoro. A loto e mai inga ni tai au e mai le sona ma le upo le atua SISDAC ma le au mai moa ma le au whafonga ai mesi fo I o Failesona ni tai au.
e whaonga o e lea tua pe a wha mago lalo lo roto. Wha mago lunga ina o e lea tua. Awhea, mai i ona po e te tau ai, e lo le taimia o e lo le taimia au. Au le taimia fina ngalo e lea tua, mare au wana e fina ngalo e lea tua, wha e ina iwe. O le vai ngalo le lua, o le ngalo e ngare ngam pa ia le whai a te ato. O vai o le tā ua hi o le polo misa Yesu na o mai le sosoi. I ane le suku lalo hei koe vanu. O le ngalo e ngare ngam pa ia mo tātou SISDAC o wai. A maliu mai foi o ia le ngam pa ia. Nā te whailoa atu i le lalolangi le ama sala. Whailoa ma le ami o tonu. Whailoa ma le whamasinonga. E tolu mea tā ua e lea ma liu mai le ngam pa ia whailoa mai. Mua e mua whailoa mai ia oe maa le mea tā o le ama sala. Ia le ua sila fia mea tā o le ama sala. O le soli tu la fono o le ama sala. O a mio le tonu malama o le amasala. O le amasala ina o le whātua. O se wailoa e whaile me le lei ae le whaia o le amasala. A lo nganuenga na le ngampa ia le o whaia te tātou. E le ma whaina tātou mo le langi. A iei se amasala o le fia ar Failesona e whaia. Langa le ya le langi se Failesona po se tangata ngasanga. Awa au mai le tua fe au e ala na ngang pa ia fa ino mai Failesona le me ta o le ngasala o le mele le te fa ino e fai ai le faia. O le ngasala le ia te o e Failesona. Au fe au foi le mo nga no nga wao mai ta to uma tai to tasi. Le ngang pa ia. O lai musu adua le leo le titi Failesona aua le whaia mena. Loa fine aua te anu mena. E se mena ngā nuenga na le ngampa ia. Vai lai utoi a mai le atua fe au nei Sapati. E mana o mia e iai mea te tau na whaale leia. O a mio le tonu umala o le angsara. A ele mau le ngā luengo le ngampa ia le whai. Mo muri ane mo uwe koe iwa, mau masani. Ai a whai tātou te whaali a tātou angsara. E wha maoni o ia. Ma le ami o tonu e wha ngaro ia tātou angsara. Si e re tāua i le atua po le ale umina e angsara ai. Ai tāua le whaali. Ar Silia, le whapewhera whaali. Ai se au whaali ai. O le musunga le anganga pa ia. Wawai tātou ngā duenga le nganga pa ia le whai. E whailoa mai le nganga pa ia le Failesona. O le angsara le mea nā. Whaali le umasara. Ia waila le mau. Pe mai e whaali, a whaali e tātou umasara. E wha maoni o ia. O le ngata e wha maoni, e mai e ami o tonu e wha maanganu. Pira no whai ai, e le tau e le atua porare umine angasara, ai tau e le atua lo salamo. E tau e le atua lo salamo, ma whaali a o asara. Yesu, wha maanganu no pepelo fu e niwa yasu. Yesu, wha maanganu sa upalau vane na nafi. Yesu fa manganu sa ulo toleanga na wa Yesu. Wa umale tau sanga o ulo toleanga Yesu. Ai sa fa ari ai musunga le ngampa ia. Yesu fa manganu lo tole fa manganu. Mai fora ia e te tau na e tau sa o lau sala, tau sa o lai mo o lau sala. Ele fai no wa Yesu fa manganu mai o sala. No specific. Yesu fa mangalo mai lo para vale. Yesu fa mangalo mai lo loto fa mo. Yesu fa mangalo mai o mana tuna tunga mo ma fo leanga ilo uso tangata. Vai fa ali. Au ta ua mai Yesu.
e whaamaoni o ia. Ma le amia tonu e whaamangalo ai a tātou masana. O le mea tonu mai, ma whaamama. Aya, tā hua i o whaari o masana. Whaamaoni e whaamangalo ma whaamama. E fufulu mai. Mata le tausanga le pepe tausanga ma fou tausanga. A whai le tonu seo langa na ora e Failesona na tausanga. Le whato mata tausanga. Ia se swinga fou. Whaari. Ai ma fua na whaari. O le ngā ruenga le ngampa ia. O le whaenga luna lua, le mele le ngampa ia le whai. Mai na te whai loa mai le amio tonu. Vai o ese taha ngor ngan wenga dengan pai. Le hada mi tonu ye suruinga so ifua fai me sao. Ia ya te oe ma wingo Yesu le character Yesu. O la character Yesu. Famantu so mariko. Se fulu falima. Mai awai saula te rio tangata ia au na tangata ia te ia. Ia au na o ia. Jesus gave to serve others. Au auna. Aisha, tu sini fiar le momon pe cewe. Fa fai pe fitu mai ua lata mai le ungo me uma. O tau tara le ungo me uma. Sa fai pe fitu e vanu mas fulu. O lea ia nau ia lofa nau le tasi. Ma ia au auna le tasi. Love one another. Serve each other. Le character so Yesu. O le ngangpa ia la, e whailo mai a tātou la mi tono Yesu, whaali wingo Yesu i lo soifua ma lo ola. E wa aita ngata i lo soifua, e wa ai a Yesu. Aisea, whailo ma taimi. Ma Yesu, o le mele loa i le rangi o so moni o tau, pe a tau whaarwhani. E whametu silo mo mope te rewha, ua lata mai le ungo me uma, au auna le tasi, a lofa nau le tasi. Le character so Yesu. O le mea nale ngangpa ia le whai loa mai le ami o tonu. Ngā ruenga o hao mai lau whaafonga le netaya. Whaapei mai lo soifua. O whi au ne te whaafonga ai, e tā penai oe mo le aso e fio mai a Yesu. Le ami o tonu o Yesu. Le loto whaamangalo. Le alofa i lo uso. Te au auna i lo uso. E te tatalo mo lo uso. E iai le alofa nauna. Le ami o tonu. La wartusu mo mori o ane. Whamaile le kuia whape whea na e alofa atu i le atua. E te le o sila tu dai. A o lo uso e te lo so e te ita ia. Tō whia niso i tātou umana tau sanga o le te ita i le si uso. Awa o mai le atua le au nei Sapati. A lofa nau. Au na mo lo uso. Tatalo mo lo uso. Le ami o tonu. Whaali mai le ami o tonu Yesu e ale le ngampu. Ma le mea luna tonu, mai na te whainoa mai whaamasinonga. Wawai oe ngā ruenga le ngampu e le whai. Ia oe ma. Ma whaare mai wharinga su whawe koe fitu. Whape atu ma leo tele. Ia o tō matau le atua ma vati a te ia le vi inga. Aisea, awa ua o mai le tuaso o lana whaamasinonga. O lo o aru whaamasinonga oe mau le langi. Ahora lang pa ia le pa ilo mai pa masinonga Failesona o la bifo ngolo case la o ili lo case e fa ilo me lang pa ia pa masinonga o lo tanto ia le time pa masinonga o ola o ma fa fe pe ali folo sua fa ilo ngolo pa masinonga ala lo ngo ala mau fa ila o le to reala mau fa ila o le ite so le mai ita mo fi al menga ngal wenga ngale ngal pa ile fa ya e fa ai lo mai fa sinonga
Famai le whea wana ngere mua a wahu o mai le tu waso o lana wha masinonga. Mai o tō hifo le na whaia langi ma le whanua ma le sami a tōma puno vai. Le ata o le whea au e toi wha fōi o le lalo langi e ifo i le atua fōa aisea. Sila fia i le atua eo ma te mari unga wa ese me ifo i le lalo langi. Ai a mai le whea au e ngere mua toi wha fōi SISDAC koe wai e ifo i le atua fōa aisea. O la wahanu wha masinonga o e ma. Ngā ruenga ngā le ngā pai. Ani ngai lua Sumanua. Pauta foi o te wamelu atu o ia jau, le tau i taitasi atu e tusa marana o whai. Mai o lewa mi o tonu, ia mi o tonu pe ia. O lewa ele lea, ia ele lea pe ia. Lea tau o uman do kwa masinonga. O lea fio mai e sue mai lo tau i. Ai maa fua na maua lo tau i. O le ngā ruenga le ngā upa ia. E tau mai a oe mau, o lai alu tato pa masinonga. Tā ua i o ngā ruenga le ngā upa ia. Mai lor vai mun mulo le, fe au le atua le tai au. E ta tau o na ia ta tau le ngā upa ia. La wan kalatia le lima lo Sumanua, au tau silfia fua o le ngā upa ia. Kulia tau. E ta o fua le ngau pai, e leo ni tato o fua o le ngau pai ia. The fruit of the Spirit. So in order for us to have the fruit of the Spirit, e ta tauna ia tatou le ngau pai ia. E ia te tatou le ngau pai ia, automatica fua o le ngau pai ia. Mau masani, kala tia lima lo to, a fua o le ngau le alofa, o le oli, o le Tuilimu, o le orasai, o le matarofa, o le anga lelei, o le whaamaoni. Lua tonu, o le anga manu ma le ngau ia, e le whaatu la wholoina mea whaapena. Ngā ruenga o au, le nei tai au, ma le nei Sapati mua. Au tau a mata le a matanga le nei tau sanga, e ta tau ona ia te tātou le ngangpa ia, ina ia maua fua o le ngangpa ia. Ia roto sisira lisi, e ala mere a mata le tau sanga i fua o le ngangpa ia, ina ua ia te oe ma e ta lia le ngangpa ia. Au le fua o le nganga o le alofa. A ofo ma whala, o li oli, o le Tuilimu, o le orosai. Whamata te leso i fua mo wola, i fua o le nganga, a matahino le nei tau sanga. O le alofa, te alofa i la uso. O le oli a Yesu e le au noa, lolo winga e le se taime muta pe motu ai lau oli. Whamai Paulo se i wha umaro mo moe male oli i le whaipa ua wara wina iako le atu. Au e ngā nue mai tau ngā nue ngā le atu, au e ngā nue oli. O le Tuilimu. E iai me o tūlai mai, e iai me te ui ai, matangi oso le nei sui fuanga. Pe iai se tupe, pe le iai se tupe, e iai al Tuilimu o Yesu, ai sea, o ia te oe le ngangpa ia, o ia te oe fua o le ngangpa ia. O le onusai. A mata le nei tau sanga, i le fusi ma le onusai. Tele me ti ngai te ui ai. Ai musu o tuale ngangpa ia, a talii a whawhine, e kāresia, mata nganuenga o au, wa ila ulo le onusai. Lega o le mele nei wa iai le onusai o le aupa ia. E le ma whaina ta ua se aupa ia, pe a le iai se onusai. Ma iau ina tau o e whaatalitali a Iova, lale winga whaatalitali lea, e onusai. E whaafowina no latu manus. O le matarofa, fuai o le anganga. E wa aia e lo a inga, e wa aia e lo e kāresia o mata e tau ma iei le alofa, e pā ma iei le alofa. Whaalia i o winga e whai.
O la ua mio e fai. E loa tua i tangata. E loa tua Iesu i o fufonga. O le anga le lei. O le whamao ne. O le anga manu ma le le ngao ia. E le whaatu la whono ina mea whapena. Mai le mai maulea e beu tolua. SISDAC we wai. Oe mahu le whafonga i le fionga le atua. E le tāua le Failesona. E le tāua a o le upo le atua. Le oe whafonga le tai au. Wa vea e le tangata ngasala. Ma la leo ma le whafonga o le langi. SISDAC we wai o le mea lea. Pio na whetalai mai le ngangpa ia. O le aso nei a vai tō te whaalongo i lo si whafonga. Aua tō te whamaa i o tō moto. Pei o le whaono ono i le aso na whao so soa i le wao. O e whaafonga i le whiaua le atua le nei taia. Wha mai aua nei whamaa. Le winga e musu tuare ngangpa ia. A talii leo whailua mai le whamasinonga le amio tonu ma le angsana. Leo nganua le ngangpa ia. Alfa maa, e te tamo whaia kineia. Kineia. Te e le musunga le ngangpa ia. A le whamele mau, o le aso nei, today, e leo anafi o uma. Le aingo le tua ma nganuenga o uma le tausanga tuai o uma. Wa moa tuai o na whawhita auli o whainga tā. Mai le apostolo Paulo te le manatu o maua, Filipe tolu. A ora mea tasi o te whaia o te whaangalo mea o tuana. Ai o te moe puno wai o mea o limonai. Ai o le tua ngaluenga wau. I o ani futia waro. Ni o se ma ni o le anga. O le loto le whaamangalo o le mai taita o uma le tau samatuai. Le wa mata le tau samfu. Au le wa mai le tua le au e ala lona nganga pa ia nofo ia te oe ma. O le asora le newa e whaalongo le leo. Wa uma le nafi. Au le so, le Sapati mua le tau sama. Au e te tineia le musunga le nganga pa ia. Au te whamaa. O le whamaa e te tango whaia e tineia. Musunga le nganga pa ia. Mai le man mau whai o e au le tua ni tai au. Awa foi tō te whati ngai ngang pa ia o le tua. Ua wha mau whai lo ngai o tō ia te se ia o le aso e whaora nai. E iai le ngā ruenga le ngang pa ia o lo whai a le Sapati. E mamaru wha amante e fio le tātou ngā ruenga o ao mai la mai mau te tele se i pa ia mau ngaiti. Ai maisa sa moa poto o ai lava o whai na sila mai le whiau e ala le sona le Sapati. E iai ngā ruenga le ngā pa ia o lo whai. Le la whai pō, awa voi tō te whati ngai le ngā pa ia. A whai tauwhinge le maui laro, mai awane te watu se upuleanga. Ai o tō mutu. Leo e whaafonga le Sapati ngā ruenga, ai o whai tai au e tō upuleanga fōi ma e tō whai le angasala mo o whai le angasala. Mena e tau o whati ngai ngā ruenga. A le ngā pa ia. La ingo le tua, ma le tātou ngā ruenga o au. Wa mata le nei tau sanga, i whaingo ngā ruenga le tua ma le tiute, ma le taua o lo tātou tauai. E mana o mia e tātou le nganga pa ia. E soaswani, e tātou lua, e ma futaina, ma whaailoa mai a te tātou, mea uma o le hao mai. Taino rei unga e whai loa me le nganga pa ia te oi mahu, mea o le ahau o mai. Mai tai fo e le nganga pa ia tātou, i opu moni uma. So swani le nganga le tua e whaarau tele, e whaamanamalama le upu, tō whasi o tō whinangalo o tātou loto. Au tātou Sabalia, la matango le netau sanga, e maise le newa yasa o la Sabalia. So swani le nganga pa ia o le tua, au ana o Sabalinga. O le sini ma le whaamue moe. Pe mua mai le tātou oti, pe mua mai le aso. A ia saunia i tātou. Mo le langi ma le ora e whaamuvang. Amene. Lo mātou ta mai le langi, ia vi iero suafa e whaamuvang. Whaaftai mo le avanoa o mātou maua, whaaftai mo lau fionga.
e seremoni ma le whamaoni o whiaua e te leo tū la fuai mātou. A o ele tui mai pēr, ma whawhangu mai, ma whamanatu mai a te mātou. Mātou te manao mia ngā ruenga ro ngā upa ia, sosoani a te mātou. E tai mātou i upumoni uma, ma whaai loa mai lo whina ngā ruma mea o le ao mai. Whaatai vi ia ro suafa mo lau whioa. Whamanuia i lau ngā ruenga o ao, mai lawa i o mātou tai e maiso le lava loa, o tā ngā ruenga o ao, a sa moa e tue whakelope, ai maiso foi sa moa poto lo maua lava loa mai moa mai ai, ma whaafafonga i lau upure nei Sapati. Ia ngā rue le mana o lau whio, ia whaamaro sia i pei mātou. Ina ia whaapupula mata o roto, i mea e ofu ai lau tuspa ia ma lau tūla whonu. Whaamanuia i lau ngā rue ngā o au ai maiso mātou tangata. Ia vi, ia lava lo suafa, ma mana i le langi e whaamavau e whaamulawa. Amen. But now I
mātou te tālo. Lo mātou te mai o i le langi. Whaafitai le ama noa o whaino mātou mau e lungo pe au ngaru le ea. Mātou te ifo tāpai atua ia te oero mātou tua e tō tasi. Wa vea lau tala le lei ma mafu anga mau o lunga. O ma whai ai o le talaina o nei Sauniga o lunga o le nei ala leo. Ma le whamoe moe ma le te talo. Ia vea lau o fionga pa ia. Se manai whale lani. E whawhanga inai no mātou ngā lala. Ia mātou tutupu ma marolosi. Au afo fua tau mango le tau sungu fōu. So ni mai lau au na vai ma le whātou waa. Mo le whāleo ina ma le whaupuina lau o fionga pa ia. Nei au lulu ma tāwhanau ai o whingano ma loto te totas. Saunia i mātou le ngātou tu te whai o le nei tau sanga. Ai a tāpina ina i mātou mo mātou a inga. I la asu tēro loto e fio whālo mai. Lola wasua pa Yesu o le te tāro tui nei. Ameni. E tusu e skelu lon tau pe tōru sifuru leono. Arona whai upe lua sifuru lima se i o e whai upe lua sifuru walu. Wa vea mā tātou tusi whai tau. I le nei Sapati whapitoa o le lua i Sapati o le tausanga luafe lua whā. O tātou mā sani tusu e skelu o le whiau whapitoa le atua mo lona nuu Filifilia o Israel. Pea e whaitau i nei mau ma le tusi whaitau. O lo tau mai ai le loloto o le whirangalo o le atua. O lona naunau ta inga po le alawa le whefoi ai o lana whanau. Ai e tū mau pea le alofa whamatua o le atua. I lana whanau. Na mai leo le tātou mau au tū le nei e fiafi, le nei Sapati. Whautuina i le tusi o mareko e lua, a lono whau pe lua sifu ma le lua e whapea. E leo tu fia fo i e se tasi le waino fōu i whamupau tu ai, a whapea e pāpā ai whamupau le waino fōu. Ora masaa leo le waina, e mau mau fo i whamupau. Ai peitai, i au tu fia le waina fōu, i whamupau fōu, e te tauai. E tātou pai, i le tātou tusi whaitau. Pa mai le matua, o lo whaamawhaina i le tātou tusi whaitau. Mai ona o sau-sauina leo o tau i le vai manino. Ona mamai leo o tau. O te whamaina foi o tau i lo o tau le anga uma. Ma o tau tupua uma. O te amatu foi a te o tau le loto fōu. Ma o tu i te tonu i a te o tau le angana fōu. O te avesea le loto maa i o tau tino. Ma o matu ia te utou le loto a ano. O te tuina atu lo nganga i te tonu ia te utou. Tau te samawani a iau tu la fono. Tau te ana foi i iau whamisinonga. Ma o tau whaia. Tau te leno nofo foi le nuu no fo i nātu i o tau tamā. E whai foi o tau mo nuu. E whai foi iau mo o tau tua. Wa au mai le ata lea o le whirangaro whasino o le atua i lona nuu Filifilia pero ta ua e mamafa i le whirangaro o le atua le whaoratanga o lona nuu ma wa mai ai ate oe maa o le nei Sapati a mata i tau manga o le nei tau sanga le tātou manino ma tātou mautinoa e le taua i le atua le umi o na e mamao ma le atua. A o le mea sili na taua i le atua o le teimi e te toi fo i mai ai. E le ai sesio i tātou
e manatu e salau pasene po wa to toa le o manino le upo tu spa ia o lata to wa mi tonu e fa pe o manongi o le ia le ma e teni tatou te pare tonu ai e solo le lei e soifuanga e nisi taimi a nisi foi taimi uangi ma te yoso le soifuanga e le ali mele tatou tusi fai tau o manino le mato le vai le finangalo lo tatou tua o lona mana onga ia tatou toi foi mai a te ia na whautuina i lea o le whiau i nei Sapati mua le nei tausanga o whautuina whapea o le tausanga fōu mo se amatanga fōu a new year for a new start. O le mai tau fo le nei e masana na tatou whaalongo i mori mau le kalesia ma latou whapea mai ia wa mata le tausanga fōu o le atu o le mea lea o le aleto e whaia le mea lea a le a whaauau le mea lea e vea ia ka tamatua le nei Sapati mua le nei tausanga e ma whai ai ona toi se saa le whao ma toi ti mata le upenga ma vea le fionga le atua le vafea ngai o le atua morona no Israelu e le taimi o eskeru le perfecta le atua e avea ma fe au mo oe mau le kalesia fitu sa mo tu totasi le lalolangi i avea nei tau sa mo fōu ma whaina whao Sofia ai o ni moe moe fōu ma whatupuina i whiringalo mo tātou loto le tāu o le wala au o le atua e a tātou iai i le langi ma le ola e whao wau tonu wa ega tāu o le au le nei Sapati o le waenga mo mua o mea na tutupu le tausanga tuai e whai ma le sona mo le tausanga fōu le tusi o te nomero tau koe valulo le whau pelua e whapea ia e mana tua le ala umalama na taitaina mai ai o i ova loa tua ia tausanga e whanga furu le vao na ia na whaatinga ina oe ma tofo ai a te oe e ilo ai mea o ilo loto pe te tausisi ana polo inga pele ai o le ata leo taua whapera tuina mai le fionga le atua na whaatanga e le atua o maunga mamanu whauia ilo na nuu le whasfu tausanga e le vao o le asu whani utu le ao ai mumu le asu na nai le poa vea mafi whani utu o le ata o le taitainga le atua ilo na nuu filifilia sa iai ngata uongo sa sia le la sa timuia pe taina vea le ao o le au whaamaru mago no tātou tua i lona nuu filifilia o Israeli e whapena o e mao le kalesia le atua o whaitau nei le whasfuru mara tupu tau sanga lo iei le au sa iei le au whaaloa le atua i loto soifua mara tātou ola e le tau mate sa iei matanioso sa tātou iwanu sa tātou whaloina le aki o matanioso le soifuanga a lona au te tai lona au leo lona au pui lo tau soifua mara tātou ola a per whai mai le mau le tātou vaenga mua o le LAUGA na ia whatinga ina oe na ia tofo ia te oe e lo ai mea o lo i lo loto e tene vangu ma maunga sa tātou ui mai ai le tau whai al fili e whasanga tau e le ngata o le whasanga tau e whafo e whapena fwoi te tonu lo tau e fwoi le nā taua e whaftai le tua le kalesia fitu sa mo tu totasi de la rolangi me lava la no taitai ao whaftai le tofa mau whaftai le sai e le whai mo fia tiute whenga iai e whaftai le ao le tua sa ia polo pui le soifua ma le tātou ola le o tātou tu ai tau nuu le amatanga le wafe muasu le wha
Pamata le whapaifo tātou loto. Ia vea le nei masinu fōu, le nei tau sinu fōu. Ia vea o se moe moe fōu, o se tau sinu fōu, mo se amatanga fōu. Lo iai nei vaenga tau e tamu whaina ia. Whamana ia le tātou LAUGA, nei Sapati ua. So I happen to bring some quotations just to add in the first part of our message this Sabbath. For our young people that are listening this Sabbath, God loves each and every one of us. I am used to be a bilingual preacher for the purpose of those who does not understand our mother tongue. And here are some quotations that add into our message this Sabbath. Quotation number 1. No matter how hard the past is, you can always begin again. O tangata na lato tusia ia me tau mai ai o lato whanau naunga. Ia mea mea na tutupu o lato o langa i le teimi o whanau. E whai ma wanoa ina ia mawhai na toi saili. Awa nei to ele le langona. Ia tia e mawea o whale tonu ana nafi. E mawha Sofia ai o ni moe moe fōu. Ma toi wa aia toi lumanai le ao te tai o le tua. Another quote, your life does not get better by chance. It gets better by change. What this means is, if we sit around waiting for an opportunity or a chance to come help you, that will never come. But allowing ourselves to make a change by having a dream for the future. If I bet we have a special call for a special message for special people. Mafana na kola I ta ua ele tua. Tātou te lei balawina I tātou ele tua. Tātou te nofo, mo pe eini mene nei e tupu o tātou o langa. Alo iai le nganga pa ia o le tua. E wha Sofia mo e ngā luanga I lo tau soifua mo le tātou ola. O le tātou le nofo I lea. E wha tali se sau le tua. E wha au mai ai tātou ni tupe. A mai ai tātou ni mafau whaunga le lei. Awawa, wa uma ona create le tua I o tātou mafau whau. I le mea tau o le ability, o le mafau whau, o le loto, e fili ai, a wā o lo soifua e le teimi le nei, o le mea nai a mai no mafau whau. Nobody force you to do what you want to do. It is your ability from God that gives you the way you want to live your life. God will never force you and me to live the life that you don't want to live. E nā o le lua sa I whanga le tātou te ola sa I whanga le nei. O lo iai le ola e whakawau malau tāpenanga pē te lea I foe. Awa mai le tala le leia le atua. Ina I mawhai o le tātou wawa ai le alofa tu noa o le atua. Le awa mai ai le whiau o le tala le lei. Ai lona iei sesio I tātou. Se I wanga nā tātou alo mu whanau. Tutupu mai te tonu le lotu le nei. O au sa o lotu tausi a sai o langa atoa. Ale taimi no whalonga I whiau. Whai no langona le tāua o le ola e whakawau. Mau whiwhilia I la whai mea uma. Ma whai nā mea au. Ma se au na whātau waa. Ai mai se oe o loe whawhonga mai. Tāua o le ainga o le atua le neila lo langi. E ese la tātou waai. E popole vale le lalolangi. Ma me vesi le lalolangi. E tuina nau le lalolangi, ma fia I mea o le olanga le lalolangi. Ao oe maa o le whanau whilifilia le atua. E iai lo tāmatu pala whapitoa. E le ngata lau tāpenanga mo le ola e whakawau. Ai a mea oe mau, o ni au penga I au mamana o le atua. Ina iai se nganga e whaolaina. Tau te sina fia le nganga walo, anga whamai whamtalanga e le no waita. O le langi au tātou oi le langi. E iai le special gift whapitoa. E recognize ai le atua oe sa e manumaloina se nganga le ola e whakawau. It's amazing. O le tātou ngā wena o whaolaina o nganga.
o le tufa o le whiawa le tala le lei. Nei a whaoraina se tas, nai mai aso tuanai sa tala noa le komiti o le ngaluenga i Hawaii, ma mātou wawa ai. O nei lama mea o Sauniga o Sosaiete ma mea lau taragoa, mea maasani lama. Aina iana mātou whai unga. E ei se mua mai aso, e mwhai eina, tūwhan whi awa le ngata o whafo, au te tonu. Whaftaile atua, o se tasi o te mālo ia, te ta ia le tio ma le wharitua, e le rotu le kalesia, Assembly of God, o nisi o Tuutoomaa losi o le kalesia katoliko, na o mai whaalomo le whi au, ma talia ma le ngāga fia. E tasi o te mamatua, e malanga mai le nuko sale moa, se tasi o swafa ma taila o lungo le nuko sale moa, i a pula, balus ku whātau sanga, sa ma whai o le tūlai nei ta mai talia le whi au, ma tausin Sapati o le atua, aisea, na o sofio mātou la mona, ina ia ma whai o na iai, se ao ngā, o le Matagaluega, i le wala au le atua ala le tuinato le tala le lei, vi ia le atua o whapopo ni a nganga i te tono le tātou ngaluenga i Hawaii. E whape nā le me tupu i o tātou loto. Tātou te wā ai, i le mea tātou te marolosi ai. One of the major things i le tala le lei a le atua, especially o tātou ia o iai whi au, the remnants of God's church. E tonu mea tāua, e te mau ena malosi teini o le iunga, te wa ai le ala fua le whawhitawha, ta ke ia whawholo i whata noa man whawhaitaulanga, a o te tonu le mea pa ia, a o na e soifua ma e ola i nena, o le tunga la mepa, o le ata o lo soifua e si suru atu, o areto o le ata o lo taumafa e le fionga le atua, o le whata o mea manongi o le ata o au taulanga, e lewa whai o na tātou wō i le mea silina pa ia, pe a whai tātou te le ola i te tonu o le mea pa ia. O le ata le nā oe māu, lo soifua le nā malo wola le nā, tātou te maua le malosi whale a nganga, pa e tu whatu te awa le atua, e le ngātou te tonu o lo a inga, o lau e kālesia, mane lalangi, mā whangare na kola i tā ua i le atua. One of the quotations le whapopo mai le quotation tātou whiaulwaenga mō mua. You are never too old to start over. Lano inga, o le tau mai a tātou, po le ale tu langa le soifuanga o e soifua maulai. Mai tau mai, leo amata le tau samafou, ai seate le whapei fuai, no matter how old I am, I'm going to start all over again. It's all begin from your mind. When your mind is connected to the flow of the Holy Spirit, it'll give you some sort of new ideas, new state of mind, new way of life. Awaya mai pe le atua yo tātou mawhau, le awala e mawhai ai, ona create yo tātou soifuanga, o ni mea le lei mo tātou. E alana e whanoa noa, e mawhua ona o lo mawhau. E alana e fia o lo mawhau. Aua nei whatangaina o ni vevesi o mai whafo, e whawai ai oe. E le anga o oe o le tangata o whiwhinia e le atua, o le tātou mau mea SISDAC i laulangi, na wala wina whapitoa tā ua e le atua, ina ia tātou tūwhātu le tala le le. You are never too old to set another goal or dream a new dream. A whaisa whale tonu wana nafi, create another dream tomorrow. There's always be a sunlight tomorrow. Don't cry over issues that happened yesterday. Tomorrow is always another day. Mawhangana ya mai le atua le mawhau ma le loto. E ati na e ai te tomu ya te oe, o ni mea le lei, na ia tupu lo soifua ni mea le lei, e whanga ina i oe mau e le atua i lana ngā wenga. Mahenga lono lua, a mea ma fōfua fō. Become a new creature. Sao se sue mo baba ai pula tonu lama mero tau tala yele maulia. Afe mai le mau, le luoko ni te lima sufitu, o le nei
a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fau ia. Whape whea na whai e le tua lewa venga i o tātou o langa. O fau linga lava ia, e le eise suinga, ai whai mai no potus pa ia, o se o ia ke riso. In a context, o le tangata o ia Yesu, o lono winga, o le tangata o ia filifilia Yesu, e avea mali mo whaola i lona o langa, o na sui lea o lona loto, sui o na mawhau, sui o na o langa, wa pipi nei i le mana matautia o le nganga pa ia, o na whana wina le i lo loto ma lo loto, o ni mea fau, o se fōfuanga fau, o se loto fau, o ni upu fau, o ni fuafuanga fau, o ni meto tia fau. O le ngā wenga le nā le nganga pa ia i o tātou o langa, e wha tupu mea fau i o tātou soifuanga. Ina wau, tama whai e whaisa wau New Year's Resolution, ma lua whenua wha. I have faced this one thing, wau whiu e tama whai, pe ma whai ona o leto e tama whaina ni ano man fasa. But as my nature kicks in, I love eating meat. So I've been trying for 7 more days. Koe whikua aso umarole lua whiloto. Then I wanted to start fresh to 2024. Longo ingala, le Sapati luoto. I'm not going to share that because maybe what I share with our church worldwide, maybe somebody is struggling the same struggle that I have been. So here I am, December 23rd, 2023. So I wanted to not to eat meat. Okay, so that's the Sabbath, Sapati lena. And then I wanted to. But right after I was thinking, the next hour, exactly after I said I will not eat meat, and then I ate meat. Can happen to you. So after that 1 hour, then I said, okay, maybe I'll just eat one more, and then tonight, which is the first day prior to the 7 days that I was planning to not eat meat no more. So here we go. In the evening, here we go. I went back to the same old thing. So day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, I've been trying to stop, but my nature kicks in. If I pay now, o tato suri okay, ma sui le mea, I will malosi le tato natura. Ele fa yenga sui. Say na e yai sa willingness. E toi amatai. And then finally, Sapati na lea, Sapati mulmuli lena te atune. I finally went into my car and say a prayer. Ovape, e Silia lo amatalo ile tu. Maleaso mo bua lela amatai. Then I'm going to start all over again. So thank God that it's been about 3 days. I haven't ate any meat yet. I don't know how long it will last, but as long as I'm willing, with the help of God, I will make it. Because otele faya na ia whamitai lo to rua pe vi maya Yahweh e tangata. But I know what is good for me. Wa lima sufitu tau sanga o lang. Wa matalo whalongo wa matuitui mai I mo meo pona iwi tu lo. And I know o le tele o me ai somalie, o le tele o le ai me ai le te tauna o ai e ati ni ai no whale tonu lo tino. But with my understanding that my body is a dwelling place of the Holy God. So I came up with the plan, no matter how much mess up I get, maybe I will mess up tomorrow, but I will never give up trying. If I can now, the taso fuanga, if I all the tell you,
A o lo loto ia eina ia tau nuus tau runga le lei. E mawhai ana toi a fua to tātai ao. Ma toi whao si fia o ni moe fō. Ina ia mātang o fie lo Sauniga i le nei tau sanga. No, mai lo leo le vaenga lea. Maybe some of us already know le mele ta o le New Start. New Start le e ao ina i te tono o maftanga fo ie na ia le leilo tino ia e soifua le lei. Because I can see most of our people e tō anga i le lotu ai lai ai le si e tua la ifo iai e ifo i fo mai tu loa a tono e a fia e le tele o tato e fia ta pua i le atua ai le mawhai ana me ese e peia e alua e ai fo mai tau te sire fia le tali sia le atua o le atua o ia o le fo mai paua me tato te whaia o le tato stai i on kako le koe mai le ai peta iano le tato na tua e le whapei tato. But as long as you're willing to start all over again, you can do it if you want to. No, mai no le maenga lea, mai ngai lua le LAUGA. O le New Start, o lo iai le maenga le tu whaitino, ia ai roa mai e fui ma le tu whaleangana. Na tato o whatasira ma o le viaf, i le Sapati le nei. O le New Start, and for nutrition. O le nutrition, o mea aia e te tau mawhai, o na maua le lo tino le marosi, so you can have a strong immune system by eating what we call nutrition. O nutrition o nutrition po le ato mea ai, kau mawhai talo, kau mawhai whai, o le alaisa, whatever kind of nutrition, either you are eating good nutrition or you are eating bad nutrition. But o paua mene tau mai vai o mua, o le nutrition o mea lai te tau mawhai, i le tū whare tino le na, a le leia o mea ai, e marosi lo tino. Ai ale tū whare anana. Eat the word of God. Ka mai tau la Jeremia, ina ua o maua fionga, ona o ai ai nea. Tō anga e whaitau le tuspa ia. Absorb what God is telling me. Mawhau iai, po le ale winga o maua le tuspa ia. Te mawhau le ane tonu whai pesuono, a wāgo whapea lamo nā lofa mai o le atua le lalolangi. Va ai key points o whai upu te tasi, and meditate on it. Ma mawhau iai, ai seawa laina tuo e le atua, ia upu te tonu lan tuspa ia. E le nā mai e tu tātou te mata matai, Whapere tala le tuia esquero o mai whai nu. Whapere o mai whai lato whapere o mai o nu. Wa lato whalomo foi ma lato mai whapere o mai o nu. Me tai le whapere nā tau o neto sanga. As I study the 2030 agenda, it gives me some idea. Te loa mai au ia le karesia pele a le atua. Pa mai whamtalanga ale nganga walu anga. Tātou te leo toe specify ina le taimi. Ina ua uma le taimi lea le lua whetose lau tau sanga le lua whetose lau. Ile tasivalu whawha. Pamaile na waita. We are not to specify the time that Jesus will come. Aia tātou study inga le prophetic time. Mai le ono afe o tau sanga. E aliami mai toi titi lava mai at a prophetic time. So what I'm sharing with our church worldwide, if you can study 2030 agenda, olo au mai ai le fai uma, se lau iwa skutolu atu nuo lalangi, olo ilano tapulenga malo o patasi, lau sen yesa moa ia ma atu nuo te tele le lalangi. Agendas has been here for decades. But see, they actually look at how people live their life from every 10 years. Malako wa ayai, ina ia whawhaue la doule melea, e muli la whai mai le tenda lea. But
o le malo anga tus pa ia, le tusi o whaalinga sfurutolu, le taunu, le la tātou uia. So le tāhua la lea, le ama tātou le kalesia le atua, aora tapunia le nofatu no le atua le kalesia, e uma le ama no mo tāhua. Ai tu la no le lalolangi, o le a whai mai le lalolangi, ta ngata o le atua, pe alata u whaalongo le a whaamarusia tau singo le asa, ai uma i loa manoa, le mafua anga le na, le mana o ai le atua, ne toi liu lau tau whaa, toi se saa le whawhao, toi a mata se amatanga fau, salamo nei, o ese mai le angasala, ai a whanau fuwina o tātou roto esea, e te tau, na e tau mawhai le upo le atua. E for exercise. Na te lori leia le exercise e kaunga aru ke Sabbath, e ka moe na iafu lau tino tulo, e ale tu whale ngana. Practice holy living, meaning whataitai o nā lofa, whataitai na lotu whaamangalo, whataitai mele le uma, whataitai na ola i fuore ranga pa ia, o le alofa, o le oli, o le ono sai, o le file mu, o le mata alofa, o le anga le lei, o le lefa tula fo ina me fa pena. Number 3, water. The only function of water is to clean your hands or your face. Ale tu falenga. Leave a clean heart. Awan iai o se me a fia I lo fina ngalo. Lo loto ia e mau le loto mama. Awan ia vea ia me tu lai mai ma me te whaalongo ai, e wha leangaina I lo fina ngalo, ia whaamamaro loto, le ngata le wā oe ma le atua, le wā oe ma lo uso, te tonu a inga, awane iai se mea a fia I lau tāpenanga, le amale asa le fio ma ia Yesu, e le tani e ina Yesu se mea e le te tonu o tātou loto. Le mawhangana o mai whi au le Sapati mo bo le tausanga. Le kalesia pa iaia le atua. Sila lau tāpenanga. Ask for sunlight. Tātou lo le leia e tau e le tuspa ia le la o le amiotonu. Sunlight, when you wake up early in the morning, allow yourself to face the sun. Kaimina e li vela kele le la. And then when you face the sun, God will add some new enzymes to your face through your skin. Mago como pos rotino, mafana winai we tau enzyme, e tu puelo marosi. Ayale tu falena. Enjoy the righteousness of God in your life and my life. What is righteousness? Do the right thing. See, a hero only defined only 3 things. Doing the right thing, in the right place, in the right time. O me ngā ka o heroes. E reo hero ka ka resefe, mas ka ka lai malemo le vai, po le au inoti. But the hero in the eyes of God, doing the right thing, at the right time, at the right place. Le ami tono le atua. O tala eina, le atato o gaso tau samaanga, o la e o kerusiano, o la e whaleanganga. O le alofa, o le file mu, o le anga le lei, whatuwina le nganga o le atua. T for temperance. Ile opu lea o le temperance, ai whaitau ile kalatia 5, o lo tau mai le opu lea o le ngā o ia. E whaiasi maa le opu lea o le ngā o ia. But the real word is temperance. Pole self-control. Pole whaifat tau le lei. Tau te wa aile. Tau singo lo tino. It's a spirit of prophecy saying, if we can control your appetite, you can also control everything else. Temperance. Pole whaifat tau le lei. O ke songa tau mawhai te mai ai. Awa nei whakumuina lo mawhau ni mea whale tonu e te ti ngā ai. Allow yourself to let go of everything before you sleep a day. And that way you have a clean heart. Pai whakatau le lei.
e mafua na iai tele whawhitauli, e leo whawhitauli a mai e le atua. Au ngofu lava kako ma whakukupu whawhikau, me ngā lenga me vesi le lo. O lo ngofu ma whai o whawhikau, e akau whai e a mai e sau le lo. E leo se lo ku sau whawhikau, kako lo. Ai ka kau a leo oi mahi au penga ia ao le atua, i lei ma whai o na tupu le tala le lei, i o tātou soi fuanga. A for air. Air is an oxygen, the breath of life. Air. O e mana maina se air lele. Wa aia i o au tafa, po le lele ea wai, a le lele ka ngofo i o au kafu. Ke whaalongo fwere maa i o le air. Le tūwha le nganga, o le breath of life, o le nganga pa ia o le atua. Allow the breath of life, the oxygen, ke lewa aia no ki senge, ala e senga ma fuinga e ola, whape nale nganga pa ia o le atua, ke lewa aia le nganga o le atua, ai tupu i lo ma whau, whamai e suya niko temo, a le whanau o tau le vaima le nganga, e angi le matangi le me loto iai, o le ata o le nganga pa ia, sa ta ai loa lava le la au, uangi e le matangi, o loa lau mingoi le la au, whape nā oe maa, pe a taola i le nganga pa ia, te fia i le ami o tonu, te fia i le alofa, e mingoi lo alofa i na ua pai le nganga pa ia ia te oe, e mingoi lo roto wha maa ngalo, i na ua pai le nganga pa ia ia te oe, o loso i fua mo taolanga i le teminei, e loa ai le ea nai te mana waina, po se ea mai le atua, ia po saulava ea tu lo. R for rest. Rest in the Bible is to have peace of God in your heart. Peace can only be created when you want peace. O le telo taime mafona bevesi ainga, bevesi e kalesia, o le ai se malolonga o tātou wanganga. O le telo taime wa veru ingo ngā wenga o tātou le mo moe ai. Peo le amata na vea tupe. E me vesi e kako lo. Ai tā ua na whamanato le atua i atu oe SISDAC e lo le mele na mana au na i tā ua o le tele o tātou falsafa, tele tātou tupe na kā oe le atua Sauniga tā ua mo le ola e whawamau. So consider that for the start of 2024. Ele lei tupe, ele lei falsa. Ai manao sa tadi e pisi ka ko ia mea. Ai misi e ka pinganga oi molo wa inga le langi mo le ola e whawabau. Ele a fio le atua i kongo ka ko falsa. Ele lei falsa, ele lei mea upa. Ai aua ni a mea me mea tātou te mita ai. Ma ta loma tātou te iau ao. Ma shea ili. Whamlianga le atua tātou ngā menga. Pa tai tātou te tai ma komiti, fa foe ma whatungaino tātou polkalame. In our church worldwide, we have reached a 200 million assets of our church. Now let me challenge you. E iai se vaenga o kako aseka ya lua se lau milionga, e mawhai ia inga amo e le langi, the answer is no! Pare tāua uma nā mea. Ai a whai o le eimile a tātou, o le whātele o tātou a seta, ai le aise se anu le langi ma le ola e whawawau, we are wasting our time. O na toi a maino le au afe o whā, le kale sia SISDAC, i le lalolangi a toa, aua ne a vea le tupe, aua ne a vea le power, aua ne a vea le leadership, aua ne a vea Semeona o langa le ne. E whaala me lawe le tāpenanga le kale sia, mo le langi ma le ola e whawawau. T, trust in the Lord. Tani tonu i le tua. Le laua mai le formula. A fia ola ma loloina, ai me ai paleni. Exercise a le whaafu. Water. Ola i se ulanga mama. Tam whai e pai mai le lai o mata i le tai ao. Whai whātau le lei. Iai le nganga pa ia ia te oe. Malo lolo o nganga.
tani tonu i le atua. Amen. Mahai ngalunga tonu. O le langi fōu, ma le lalo langi fōu. Mo oe mahau, mao tātou ainga. So whai tau ina, le tātou mau leo le vāga mubuli leo launga nei Sapati mo bō nei tausanga. O nā uloa leo le langi fōu, ma le langi fōu. Awa mai atu le uloa i langi. Ma le uloa i lalo langi, o le ai fōi se toi sami. O awa fōi o Ioane na o loa le aipa ia. O Yerusalema fōu. Wa luifo mai le atua i le langi. O Sauniga peo se fitu alo futale. O teu te wina mo la le tane. Na o whalongo fo i le leo tele mai le langi. O whapea mai whauta. O whatasi ma tangata le whale fitawhai o le atua. E mau fo o ia mai lātou. E whai fo i lātou mo na nuu. E a te i lātou le atua lava. O lo lātou o tua ia. E solo ia se foi e le atua loi mata uma i o lātou mata. E lea i foi i se toi oti, po se whāno noa, po se aue. E lea i foi se toi puapua ngā, a wau vai atu mea momua. Le kare sia le atua, o loo luma naki i forfolanga ia le atua mo oe mao, lana whanau whaatalitali. E ui na tātou folau, i peau le nei so i fuanga. E leo po la tunu e lutia i puava. O le ata o whawhita ui o langa nei. Le se o tātou le whesinga ti ngāna tau le lama le tupe e whamua mua na luenga le atua. Nisi teine pihain tātou pili ai tau mwhai e whamua mua le atua. O le ata o puava, o matariosa nei so i fuanga aisa, e eira tātou talitonunga, tātou te wha mua le atua i me uma tātou te whaia, ai tausi mai tātou e le atua. O lo rumanai, le aipa ia o Saudia e le atua mo oe. SISDAC in Laulangi, I've been in this church for more than 30 years. I know the strategy. I know our church, what we're going through. I know our plan. Tas sial mana ongal tatu te te ia wao man komiti. I a mea le tu lai mai o le nei lotu. E ma whaina sui le ma aia tangata o le laralangi. I le mawalunga o le tapulaa. Le pa ia o Sauniga lotu le Sapati. Ma le soifuanga tapulaa mawalunga o le kalesia. O le soa mata na ofi mai te tonu le kalesia le atua mea whawhiawhia. E tonu mea te manao le atua ia e loa e whai le amatanga o tau sanga nei e ui mai e le fili te tonu o tātou lotu mua o tuina nawa tino the lust of the flesh tuina nawa mata the lust of the eyes lona tonu o le painga whantangata the pride of life mena e tolu amata na ofi mai te tonu o whalonga i stenu o laku le kalavou tama, tu loa o laku talavou e la e ofu o whawhawhine ai whaipai kusenga le kāresia o ma whai o whatanga e tātou ia mea e eise matanga o lema o whakangas whawhawhine pe kakopes ai la e o whawhawhine o mea ia e ino sia e le tua o amata na ofi mai shou tu tonu le lotu o amata na ofi mai tu tonu le nganga whavivi o te lepe i lalo le tapu la mawalunga, le fionga le atua, le asitia mawalunga. Pa mai le maua si te mai a pula o ta omon baptiso, e ele mea o uloa le Sauniga le kalesia ne, e mamalu, e tō tuli tangata. Le māneia ia o se moli mau whapena. SISDAC, e le iloa oe mau, e le māneia o sa uta vale te whiawa iai. E le iloa oe se mānaia o se lori tala au. E le iloa oe se mānaia o lau pisigisi kala au. E iloa oe, your characters. That's the only thing that will count it by God. Ta ua lea, ne manino, lo tātou whasino manga mai lea tua. O nai paenga ia o te manao ina ia whaopopo le whiaua Sapati ne. O le whanau nauma, ia aone mau Sapati.
Lenga o lewa ia lo Failauga. O lato tukia leo tautala. A whai au ngā mo oe, e au ngā moa, a ia tāua, ia iai se whi au e whapopo e whi au, mai i tātou ngā ruenga o ao, ina e mawhai o na toi pai atu ai lo roto, ma lo sā o whalau, na ia mata mo whia sila le atua, i la tātou tautua le nei tau sanga. Quotation from the Spirit of Prophecy, una umaro leo tātou LAUGA. Our dispositions unchanged. If you will be a saint in heaven, a whai e vea oe matangata o le langa, you must first be a saint on earth. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or by the resurrection. You will come up from the grave with the same disposition you manifested in your home and in society. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now, not tomorrow, not next week, now. Our daily lives are determining our destiny. Defects of character must be repented of and overcome through the grace of Christ. And a symmetrical character must be formed while in this probationary state, that we may be lifted for the mansions above. Yo kong fai so soani atu I whalau tele le mele fai mai ele ngā mawalo ama. A whai tātou te whia iai I le langi, o te tauna tātou wola I le laulangi nei, e peia lau o tātou iai langi. E le mwhaina tātou whaatali se sui tātou I le teimea whio mai ai e su. No, this is the time to change. Leanga a whai o te oti nā nei, o lau a mio lava lea ma lau character, ma lau o langa na olai, o te toi tū mai lava, o le mea lava nai le suia. Tā ua lea. O nā vea le nei whi au, nei Sapati mo mo nei tau sanga. E toi a mata I se amatangu fō. Be a whai te whiaola I le langa. O te tauna tāola nei, e whape o lau o tātou iai langa. One more quotation. Let the remnant of this year, I a vea le kālesia mulimuli, le nei tau sanga. Let the remnant of this year be improved in destroying every fiber of the root of bitterness. Yada ui wale whamtala. O ane o tā leanga, o ane o tātou whale tonu, e manao mia o na matua awe ese, destroy every fiber. Le ui wale whamtalanga. O ane mea tātou te loa e tau lata mai ai ngā mio leanga ma leanga sala. Destroy it. Sorry, Isaiah, Jesus will never take you and me home if there's only a little bit of contamination in our spiritual journey. We need to renew our characters, our behaviors, our personalities, and our state of mind. Every fiber of the root of bitterness, bind them in the grave with the oia. Wa fa ngai le no waita le tau sanga tuai pe le ata no afe mo tolu wa fai mo tunga mau e la iai ma tanu ai o taleanga e tato tu lai mai no afe mo fa o tato o tangata fo o le fofo ma fo mo se ama tanga fo. Begin the new year with more tender regard, with deeper love for every member of the Lord's family. Pressed together, united we stand, divided we fall. Tele ni so tato, nga luengo whaia alwa tanga te whaila na lotu. And nobody can stop me from doing what I want. Au mea nā wale whai, o le whai alwa whakula na lo.
ale manao le tua tu fatasi lo soifua mo lo ola o pongi le tala le leia le tua langa i le ta ape le karesia le tua le yego matu par pala SISDAC le rolangi fatai le tua fangaino la na auna fatai Pastor Willie i lo loto tatu ngamenga ui fatia ui lo mato leo fati ngai lo finingalo ai vea uma suyo Matagaluega i Hawaii matou te tutui o au tafa pe pa ule langi o anu matou leo fati ngalo finingalo au le loto Matagaluega na ele tuese moe matou te lago se o le ase matala i le langi ai sea o tātou o le whanau o le atua tasi na tātou wa ai o le langi mo le ola e whakawau o le matou tua lalo tātou komiti au ao a vea foi le nei Sapati mo bua le tau sanga wafi mo wha matou te aso tuai mai malui puenga i lo finangalo te te iau ao Pastor Willie ma pritui a tiana ma no pualo ia ale tapo inga mau na nau au na le au tustusi ia maise le te oloa mo olua ainga e foi stato tamaya pasa pula tai bawa le liteo e maise le ainga ta manu malo Taitai Matagaluega le nofo fa fengainga e maise o sengo to ina mti akone lo tatu ngamenga mato te vai atu lo to fa malosi inianta e saununga o penga pelani mato maua i foi fifia e fa pena foi mato o le nganga o le tu fa tasia i tato o le ale bebela o le la o le ale ane o mutami o walawina tātou o le atua o le ainga tasi e tusi o e fese e lua suiva mai leo toi tangata ese o taupo e wa au au anu fatasi mana upa ia o le ainga fo i o le atua e iai le tatalo ma le whamoemoenga ia ma le tatalo le Matagaluega ia tātou tutu fatasi le nei tau sanga o lata ni tātou wa aia e whamaluina le asa tea tātou te suru iai e le mwhai le wasa fitu sa mona whasao oe e le mwhai le telo tātou aseta na whasao tā ua tātou te malu ia ao le atua pe au le tātou si tia le tanga vai o le tala le lei whaeloi e suka miso e lo sai fua malo ola e o lo le tai ao e matala i le langi e le malawina whaife au e le malawina ta o e tene ta me wa ave mo le karesia le atua tasi na ta whalinginga le tai ao le nā le au le lei ma le whakamaoni uru whale le fia o loni SISDAC ua e sauni o ta pena o e malo ainga o ne yeise me tasi e whalo lame lau ta pena ti e wangana o tātou wa ai nisi tu lama soifu au omar fe au ni Sabbath whamomoe ma le tatalo e tātou maua le tō whawhale langi tātou wholau langi mā e upo na tunu au na luta le tai sala la whala e wholau le la afa au na ki fisanga le matangi tātou sala le la afa e wholau le la whala pe tutu nai le tō whama le whautanga au roho le tua le tani o mea uma o ia na te whasino ala o ia na te taitai ala a vea le whiau nei Sabbath o le tausanga fōu mo se amatanga fōu e tātou tā pena mo le langi ma le lalorangi fōu i suafo Yesu. Amen.